Serenci, serenci, serenci lah, serulah cici, serenci.
tamas sambayan ki situru alu kujolu batang kali tamas solana sengki naumpo alu kuna alu kasaranian kami laun nantaki umpusoyan cara lan kasaranian Katolik tamas sambayan lan sarana ambe na anak na pinamasallo amin tutumang pagilan kada Tuhan surga ki sandatongan ni tumamase kaborok ni kontong ni papayan lako kani mas soranasang la di tudona kamasakkean kamalaga-lagaran ni pasita natotemote opuang ki rampo mo pelambi olowala di ni umoten kana inde sarak katongkonan totemote mati olomi kini usolomi ni sisolankan ditundukan ni solanasang Makdin laguning kamelo nalaki karonto lanti atu tetemete opuang inde lolorang kakna tak bitarunona temai parapuan ma'rupa tedong dolo di papandan ni basi mataran memasakan mati olomi kumua kami pasak ke opuang dan nopa anna di karang situru ada kebiasaan lantai lepongan tondok tau mampakilan kada Tuhan surga yang mati pangando pas sambayan itu kisah orang mati olomi lan puang ki puang Yesu tutu ma palentes sora kamu na pina masallo tote mo se tontong sa lakona amin lan sangan na ande na anak na pina masallo amin. Nasata sadediamo kita keluarga tamang misa-misa medio inan papa panganan kita lalu to dapo tasa di dedukamo belana lemote rarabu terus sadia lalu utamate ada anak katongkonan tapi rokote babangan katumangiran ya turara bukul atama diomai
Sia Nenek Keila Eram Batu, keluarga almarhum Nek Mince Eran Batu, Papa Perdi Lama Eram Batu, Sia Nenek Abel Indeswaya, Papa Setting Indeswaya, Papa Andre Sambal Maikalosi Swaya, Mama Jane Diomai Lobe, Nenek Leoni Kolaka, Nenek Wilda Lumika Swaya, keluarga almarhum Nenek Irma Seponto Katapi, keluarga almarhum Nenek Alan Swaya, Nenek Julian Lomai Tongko, Yamato tu Rarabuku tu Sadiala Tama Diomai. Lendok tamat ada na katongkonan situru kende kena Allah kada nenek pesalosok tomatua kumua kebelindan niti susinna dio kalampunan narlo ketek kitende silio nalai dio katampuran nama siang tumani ti solato tumani reteng dusen ti solato nalambi reteng dusen beran nama kampan ulang nara nama kampan lalu palisuan nantano karaditanan ni bokok mana marapuan renden na bukutang si piadiran lalu tanda karuan tano karadisole sambu gelbu kaki umpor ampanan ni temai kasosi tambeng temai paminta si rolok beran nama kampang moto maklan nalak mana marapuan motemai to di palitan ngadadian batik tungkasangan tontara oli bambata taloson libes surunanta umboko rombea wokta pasake na puang matua dawaru balsun nalangi kalua rapak-rapak to tumampara tadau dasa topo ngarang iya mau tontong may patulularan niya morak dan may patikti mata kalambanan tapurong rampo tangat ito rolente kereke tangat itumbukan umpun tay sangat kada singa tangaringan tu nutulak maka ini tangla kalando lilian tangla malam di kausik sangat indah kijua kata karampuan takatokonan tapak inawan kaluata kiki mampu lolong masola nasang kirande palak maau tan kelesoan anggama yuri sampah batin kimotondo
Oke. Konstitusional kemarin pasal itu wes iya. Permohonan ini dapat ya, nala kan. Yo pendek itu. Kita bang mompasi inani inanna kita bang mompasi kalau kadawangna na tabir lagi toling marorong itu tanda butun ta kombati naranta marasang kisah buto dentu pesiparan marupa toling rombongan dio mayam pusara se dio may lepongan tondok nada ko to kita suki kita ko lata penisun na pala. Ia mutu mama naratu lamai gantaran mempatula ko nenek na wanda tori na to keluarga almarhum nenek Irma se pontok katapi suaya rampo mak tangkian surut tori na to keluarga almarhum Nek Rampun, keluarga almarhum nenek Rampun, suaya rampo mak tangkian suruh, tori na to, nenek Keila lamai rambatu, mempatu lako nenek Wanda, tori na to, keluarga almarhum nek Nince, Deran Batu. Mempatu lang ko papa na Wanda tori na to papa Perdi Perang Batu mempatu lang ko nenek Wanda tori na to si nenek Arel Inday Suaya rampo matangkian suruh tori na to nenek Leoni Kolaka rampo matangkian suruh tori na to nenek Wilda Lumika Suaya rampo mak tangkian surut tori na to keluarga almarhum nenek Allah Suaya rampo mak tangkian surut nenek Julian Tongko rampo mak tangkian surut tori na to Papa Setting Suaya mempatu lako nenek Wanda tori na to Papa Andri Kalosi mempatu lako nenek Wanda tori na to Mama Jane Dio Mailobe a Petarian mempatu lako nenek Nawanda tori na to
Dari Yesus yang makinambi dia batang di kaleta kilete dia tonton to batang ta tonton tidak pada apa irak dan iro dan tinting kumua ia temanya apa taba tasipa kadamel long to tapa patuan tamani pakai taipa inan susi itu kata ia tu kita rampo mak tangkian suruh bak tutu tun metua kada si turu lan lepongan tondok si sola pak rapuan unangkaran kada membulawan kumua ia tu petua tangkian suruh kematunu ni tak nama adin disampan dia salian lami sampan lana tangga bak tu di bata matangga na sampan ni temai pak tondokan si turu sampanan baik telepon dia mai lantai tanggana tondok jadi mbaya mata tu kiparam pemali laku batang di kaleta susidu kato den di mani salah sakbu temai pak ganciananta sia tanda bu tunta rampo bangan mo ko binde tongkonang kada ta pakalolo susidu kato tu lataneng pataru katongkonanta kitole lataneng pataru katongkonanta ia te kita mintu pak rapuan tameng kali ngambang mo kita lampu pak doko temai rarabuku tulang pakarampuan jadi anak tak sudah kok lata tamu bang mo kita lampu pak doko itu kita pak rapuan merasa kita sulam karampuan ikore ki parampo kuma ko den to pesiparan nina marupa todi rombongan la mengkaringan bang kita den lu pilih sunai pala ya tu rarabuku latama jomai rina sola adinna jomai malini Bapak Lipi Wandula Tanta Boko Tok Lantang Suaya Nenek Chandra Sepon Suaya keluarga almarhum Nenek Anton Bangkudu Tongko si Nenek Adi Suaya Nenek Seo Petarian si Mama Yosef Leon Tondok Kiri Bandung yang main tondon Makale yang semangat tamat sorana sang lendo tamat tiada nakatongkonan
li pangparayan ta angga mairi tutun tamate sangka kamarandengan beranna kemesai lesuleki kementiro tuaraki tatiro tiro ilako tungka tapata panimata uai mata tatiro tok dodamo tasaile uai mata to biung tami totang di indoran makarorong sileleki buntu tumangna indeka matean tanete tipasunglu tipalungsu na indeka tuang sunga lako inde indo takamali mak dadi tapakaboro pako moina susito iya nasang iya tau mak paneran temairi lama lalan mate nasang kikmas soranasang di gua ni pole kumuara nama te kita torotolino soyang nama to kita kenden mentau mata penama bulu podong rita pali batang sunga mentang kia rari tapalan ditambung tang masai lako tang sangka tua nino karampuan ta kamamaliran tamintu pak inawan kalua tasoranasan lenduk tamat tidak nakatongkonan kiti mang mak talo tang puka kiran de para ma umbura tang tiseno
batu pira-pira awan lembang kare nako turun ke perintah lalana ditondok lah aku najomai batu pira-pira awan lembang kare nako dewa nistati suaya awan lembang kare nako toranindo toranambe kakara Susana lo temo mintu ki cara kusala aku piketabi siate patunun na keluarga almarhum Neymar no kama piso may nalay siate patunun na keluarga almarhum ni Aldi kama pisua siate patunun na Tanta Boko damai itu lantang kama pisua may nalay lata pataran rampak tali ngaduan tala tapan dan maya sulit perkara nyinta laki to ding maroromi tanda butunta paka o susi poto lako tondo lako ada lako lembang lako buso lawan marasan kisah bu sangan tadako den tu besi paral lantangah lata pelisunna palak dako yamotu makrupa toling rombongan yamotu keluarga almarhum Yebereru keluarga almarhum Yebereru tanah pasi mempatu lako papa nawanda lalu lako ki alang tori lako papa Rina papa Narina lamaya petarian rampo mak tangkean surut tori lako keluarga almarhum Nenek Anton keluarga almarhum Nenek Anton lo may bangkudu tongko rampo mak tangkian surut tori na to si Nenek Adi suaya mempatu lako Nenek Wanda tori na to Bapak Aris Randan Dio may makula rampo mak tangkian surut tori na to si Nenek Chandra sepon suaya mempatu lako Nenek Nawanda tori na to Nenek Seo petarian mempatu lako anak Nenek Denda tori na to Bandung Tondon Makale mempatu lako Nenek Wanda tori na to si Nenek Juan Wandula mempatu lako Nenek Wanda tori na to keluarga Nenek Rina dio mai tumanete rampo mak tangkian surut tori na to keluarga almarhum Nenek Denda suaya rampo mak tangkian surut tori na to keluarga Nenek Rina tumanete mempatu lako Neti Sola Adinna tori na to keluarga Nenek Rina tumanete mempatu lulakona bapak naluki tori na to Nenek Sri Indeswaya rampo mak tangkian surut tori na to keluarga almarhum Nenek Boko suaya rampo mak tangkian surut tori na to si Nenek Nengsi domai Kairo mempatu lako Nenek Wanda tori na to Nenek Pajar Kalosi suaya mempatu lako anak Tomate tori na to Nenek Epa Rantelakdi mempatu lako Nenek Wanda tori na to Mama Yosef Lion Tondok Kiring rampo mak tangkian surut tori na to Rina Sola Adina Diomai Malini rampo mak tangkian surut tori na to Papa Nalipi Wandula mempatu lako Nenek Wanda tori na to Sitaruna Tanta Boko tok lantang suaya rampo mak tangkian surut tori na to Stin Diomai tumanete rampo mak tangkian surut
tori na to Mama Rita, Mama Narita, Wandula, Rampo mak bangkian surut, tori na to. Sidaruna keluarga nenek set, Lok Mai Sarapu, Rampo mak bangkian surut, tori na to. Dari kita kembali susi moki lambi dia batang di kaleta kidetek dia tondon to batang tadi lah palak pai di rodan tinting lah ko batang di kaleta kumoya to mai apa tabah tasibak kada melong to tapa patuan lah direkan daya te memak rupa patuan sibak kada melong komi mimane umpa pandan ni basi Mataram nak kada situru lan lempongan tondok sola pak rapuan kumoya tu betua batu baitan kian sulu kematunu ni ladi sampalana satanga situru ada kebiasaan sampanan baik lantai lepongan tondok dari kita lihat itu ampai la susi moto na kita lihat duka kumoko den tope si paranina kita suki dako lamaringan 5 ki paringan lempeki tapi sunai pala lalu tak kata disangka dikira ampas ya sama itu main apa ya pengantela tama tomatuan tas yang nenek nasuria daya mai pangli liudu kabuntu maliki sundun tanete kaboroki tonna tiumba damayulun nasalu kadua mengkarak pada mai tandung silun nalangi kikuami si tambu ulun nasalu sirompak engkok pulawan na padang si tambu tanah toraja silek tobarakna si tirolindo toraja utara si porok kaimbina torro makambana tiumbak lamai pada medibori petondokan nenek lotong utara lana taranakna pada di lombongan naroloan na ranteletok undokan urak padang kigua situru siambara lambak si baru barana kamu bunturannu kamu tanete matoto damayulun nasalu kamu bukun nabu angin tarong kona kayu asik lolok nasil dana lalong kamu barana kalando lambak pawonganan barana di teki di lambak di peta naungi untoy mandak kada nenek pesalosok tomatua kumua kebenda mitinti susinna kitende siliona keden torroto tumangi ki solato tumangi reteng du sen ki solato nalambi reteng du sen audio mai take de sambali mai situru komi pasak kena puang matua dautan nganalangi si palola komi rapak to tumampat ada dasa to pawanganan mirampo tang tito dolentek miret ke tang lati rumbukan uku diomai kami tomak raputalang angga tomak kapunan au solato kombong kumararak diomai anak nadadian batik nati busanan inde-indo
Kikuat Karamponi Katongkonami Pak Inawan Kaluani Tontong kiti mangbulorolong Kirande pala maao tan kelesoan Natang malu sapao kok tatang leluk pasis saryantah Mbai mata kak tolambang piki boyok to norong piki unola tilek korala nadayenan untete tipasekong na mata kalambanan Pako kikuat tabe koli seling piki lentek takalili doti langi pi Ladi saran depan ngangki di sigi sambakololek ki Ram lili dari pongan bulan tanggal pondok palian lantar tikuran dana tanah matahari Allah taduan tole ada nalembang pilambak lambaran baulu toding kamaran dengan empat bating di botondo Oh, yakin ya to po. obat
Tabe kita naria te karampuan boyo nasaladan te kaisungan tomataka angga tosangke deran sangtian karan tiumba ulun nasalu kalua mangka ke Siti Rolindo tomak raputalang tomak kapunan nao Yonata don tolek sorongan seput ni marasam pang kamase-mase tewen na pengutulak padang kanan na pengutalom batanete bayi makamban katang palambiran ki manak marapuan katang mau kurang ki pagi gua kem palelekan pentiroki umpata apakan matang ki lako kamu tenaria karampuan boyo kamu nenek ki kamu ambek ki kamu sang kumi mak pasipatu tanah mabomba kumi mak pasidundu katonan dari laki gua mintu katang palambiran katang mau kurang pasule patang di kaleta kit patimete pak gulingan na di tonton to patang ta na kamu mora umpasi inan ni inan na umpasi kalau kadawang na mi kalau natang salah kalau mi bori natang salah bori tade laki todi marorongi inde tanda butunta ia matu Bapak Profesor Dr. Insinyur sampai Paembonan MSI Bapak Profesor Dr. Insinyur sampai Paembonan MSI Damai Malenong Bori Lombongan mempatu lako Bapak Kaba lalu lako Ki Alam Sitaruna nenek Widya dan tori-tori tani nak mangka bandigo si nenek Widya nenek na Widya Malenong Bori Lombongan mempatu lako Bapak Nakaba lalu lako Ki Alam tori-tori na to si nenek Surya nenek na Surya Bori Malenong mempatulah kok keluarga almarhum nenek Aldi tori-tori na to keluarga almarhum nenek Agu keluarga almarhum nenek Agu Bori Lombongan mempatulah kok Bapak Nakaba lulako Ki Alam tori-tori na to nenek Yuni si nenek Yuni Bori Lombongan mempatu lako si Bapak Kaba lulako Alam tori-tori na to Bapak Yusden Bapak na Yusden daya may palinding mempatu lako Bapak na Kaba lulako Ki Alam tori-tori na to Bapak Alam Bapak na Alam Bori Rantereto mempatu lako Bapak na Egin lula ko sang plotalu salah ko sang plotarua sitaru duga Ki Alam tori-tori na to si Mama Agel Mama na Agel Bori Lombongan mempatu lako Bapak Kaba lula ko Alam tori-tori na to sitaru na nenek na Surya daya may pangli mempatu lako keluarga almarhum nenek Aldi tori-tori na to kelompok kamisaran diong may paropo mempatu lako Bapak Naluki tori-tori na to toroki pakalolo pa ia mo to siya nenek Widya nenek na Widya Damai Malenong Bori Lombongan mempatulah komintu anak almarhum nenek Aldi yung may salutete paropo lalu lako Ki Alam dari Ki Kotabe kombai lasusimo kilambi yo watang di kaleta to na dento pesiparan Pak Taratek yo mayang pusara selepokan tondok nina mak rupa tori rombongan
lamen karing ngampang kita tapi usung palak dakok dari banyak kuah melong tabu kayu lang musuling karata takok karam karo dendek pak kampuno bulawanta tatu tun lako inan napa arapuan batu inan mangka disabuk. Tadi yaitu rara buku segala minta majumai keluarga besar gereja Katolik Stasi Salutete di Umay Palopo, keluarga Nenek Erpa Makale, siapa Pak Adarsen Nadire Keran Batu, keluarga almarhum Nenek Risma Tembamba, Bapak Gina Tembamba, si Nenek Rehan, Batu Pak Welem Kote, Bapak Irma Tondon Makale, Nenek Marcel Batu Papan, keluarga almarhum Nenek Sampe Suaya, Bapak Felix Palopo, Rantelabi, keluarga almarhum Nenek Sabtu Lomai Induk Tongko, Nenek Leon Suaya, Nenek Reski Tempamba, Nenek Karen Pak Kambuan Rantelakbi, keluarga Nenek Rambung Rantelakbi, sokan puang di Batara sokan dia tai langit unnamboran tinaran nausea pak darandang namboran salarika nasio tangtongan rikana ampuran tamalino nasio lante daena inde nenek tanah basah na tanah giu-giunna di paturu-turu tomamma modawote tangana sondong mendulu sau di parok reto metindo dawote tiku tambenna manang ngabadua mentak dudurek di lambi patiran sangkakna di detik lontokan di sarana allo katongkonan tungkasangan ia mau pandang siranna ia mau pandang numbalawanna luming kasih tuang tani menteng kasih panggola rosoinawa buntu tumangna kamatean tanete di padung sukna kak tuang sunat nak tuami kada nenek desa losok tomatua kita tahu lantai lino mayri mentau mata dan riki kalana salauran lana lendai porak-porak talang turanan naki buang matua au bela-belaranna matuan nanaurat tibaiti natalonton tangna ditulak kia langit tangna di mana ngahia kena papatui lengki kena sandasi misaki kena kano tono toki kenta manuk naduka lapandek kenta rondong tunang gigi tasaungan parlang di langit umbai lama kukua ki rokok anna bangun di umai na kombo silun na solatotan para patna batang rabu kumo
mora indok kombak disosoi mora karampuan ni katongkonan ni kamamaliran ni anggap inawan kaluata di timang bulolong di rande palak ma'au tan kelesoan sampak batin kimotondo saya bisa terhindar dari jerat bisa kita lama artinya ada begitu kata-kata bisa jangan hidup untuk pribadi tapi kita tak boleh tinggal penguatan tadi kan orang belum sempat Puang Bapak Dipa, Puang Bapak Nadipa, diong may Lombok Makale, mempatulah ko nenek nakarin, lalu lako ki alam, teringin na to. Si Taruna Puang Bapak Gading, Puang Bapak Nagading,
batu anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja Jiomai Pasak Dolo Totumbang mempatu lako si nenek Karen lalu lako ki alam todi na to nenek ranti lamai rambatu mempatu lako Bapak Wanda todi na to keluarga besar Gereja Katolik Stasi Salutete, keluarga besar Gereja Katolik Stasi Salutete Palopo mempatu lako Bapak Naluki lulako 5 saya lako 7 tori na to nenek Marno rantelakbi rampo mak tangkian suruh lulako karua saya lako 92 tori na to keluarga almarhum nenek sampai Indeswaya rampo mak tangkian suruh tori na to nenek ikal rantelakbi mempatu lako nenek Karen lulako karua saya lako 92 tori na to nenek Leon tumbang datu mempatu lako nenek Karen lulako karua saya lako 92 tori na to nenek Gisel batu maari rantelakbi mempatu lako nenek Karen tori na to si nenek Ida kotek tongko mempatu lako anak nenek Denda lulako 5 saya lako 7 tori na to Bapak anak Ida lo maisanda bilik makale selatan mempatu lako nenek Se lulako 5 saya lako 7 tori na to nenek Citra rantelakbi mempatu lako nenek Karen lulako karua saya lako 92 tori na to si nenek Gisel rantelakbi mempatu lako nenek Arling tori na to Papa Arya rantelakbi mempatu lako nenek Karen lulako karua saya lako 92 tori na to nenek Ikal rantelakbi mempatu lako nenek Wanda lulako karua saya lako 92 tori na to Papa Indra damai makula mempatu lako nenek Geral lulako karua saya lako 92 tori na to nenek Iva makula mempatu lako nenek Geral lulako karua saya lako 92 tori na to nenek Apin makula mempatu lako nenek Geral lulako karua saya lako 92 tori na to nenek Anjas makula mempatu lako nenek Geral lulako karua saya lako 92 tori na to nenek Geral rantelakbi rampo mak tangkian suruh lulako karua saya lako 92 tori na to nenek Arling rantelakbi rampo mak tangkian suruh lulako 10 tahun saya lako 10 karua tori na to keluarga nenek Rambung rantelakbi mempatu lako Papa Marno lulako karua saya lako 92 tori na to keluarga nenek Erpa Jiomai Makale mempatu lako nenek Wanda lulako dabro 2 saya lako apa tori na to Papa Darsen Nabire mempatu lako nenek Wanda lulako dabro 2 saya lako dabro apa tori na to keluarga almarhum Nek Simon Erambatu mempatu lako nenek Wanda lulako 10 kasera saya lako 25 tori na to Papa Jenny Palopo rampo mak tangkian suruh lulako dabro apa tori na to keluarga almarhum Papa Obed Tembamba
mempatu lako Bapak Wanda lulako samplo talu samplo kasera saya ko 20 talu tori-torina to keluarga almarhum Nek Risma, keluarga almarhum Nenek Risma Tembamba mempatu lako Wanda Sola Adina lulako samplo kasera saya ko 20 talu tori-torina to Bapak Gina Tembamba mempatu lako Mama Wanda lulako samplo kasera saya ko 20 talu tori-torina to Nenek Rehan batu Pak Willem lo mai kote tongko rampo makan sur lulako da molo apa tori-torina to Bapak Irma tondon makale mempatu lako Nenek Elma lulako da molo dua saya lako da molo apa tori-torina to Nenek Marcel batu papan mempatu lako Marsia Sola Adina lulako samplo kasera saya lako 20 talu tori-torina to Bapak Felix Palopo mempatu lako Bapak Luki lulako 5 saya lako 7 tori-torina to Nenek Gisel Rantelakdi mempatu lako Bapak Namarno lulako karwa saya lako samplo 2 tori-torina to Nenek Nora Mala Rantelakdi mempatu lako Nenek Geral tori-torina to keluarga almarhum Nenek Sabtu lo omai induk tongko lulako da molo misa begitu oleh keluarga almarhum Nenek Sabtu induk tongko rampo mak tangkian suruh tori-torina to Nenek Leon Suaya rampo mak tangkian suruh lulako da molo misa tori-torina to Nenek Reski Tembamba mempatu lako Nenek Wanda lulako samplo kasera saya lako 20 talu tori-torina to Nenek Karen Pak Kambuan Rantelakdi mempatu lako Bapak Namarno lulako karwa saya lako samplo 2 tori-torina to Mama Alen Rantelakdi mempatu lako Mama Jeral lulako karwa saya lako samplo 2 tori-torina to Bapak Anak Aron Rembon mempatu lako Nenek Karen lulako karwa saya lako samplo 2 tori-torina to Mama Risma Pasar Lama mempatu lako Nenek Karen lulako karwa saya lako samplo 2 Londong Rantelakdi mempatu lako Nenek Karen lulako karwa saya lako samplo 2 tori-torina to Yusran Rantelakdi mempatu lako Nenek Karen lulako karwa saya lako samplo 2 tori-torina to Gabriel Tembamba mempatu lako Wanda Sola Adina tori-torina to Rista Tembamba mempatu lako Wanda Sola Adina tori-torina to Ayu Makassar mempatu lako Mama Wanda tori-torina to Sitaruna Linda Manado mempatu lako Mama Wanda tori-torina to sia Nenek Dean Lamai Pantan mempatu lako Mama Wanda lulako ina na Mama na Wanda tori-torina to iya susimoto tu kata palambiran melak rampo tu karcista kikuali buntu mali sundun tanete kaboro belana lindo sandalindo na mengkarak patampara pakna indo kaborok ta rampo duka tongkon ma allo totemo inde tokon patokona lembang bose tarapang na tondok ambek na tau budak ranun na sanggamairi lan lili na padang di sesean petondokan suluara kita limbarorong tanda butunta ya metu Bapak Camat Sesean Sisolasta Bapak Camat Sesean Sisolasta damai Sesean mempatulah ko Bapak na egin lulako ki alang toding nato. Jadi
bay melok kita buka ulang mosulen kararata tatutun lako inan mangka disabut waktu mangka di pekada. Kutulio mo mata ni lako kita minto masolanasan dente lagi pamalin lapisi paranna lepongan tondok lako toro kipuran muna parangonan toro toma parenta damai bori apa si tingkan ni mani tangan laki tandailah unurut itu tanda butunta jadi ya motoki koi si tingkan ni mani lago baba profesor doktor insinyur sampai pembonan MSc Bapak aja amat sisiannya kapal mau lombongannya jane parangannya ne surya ini akhir deh ini gini ini benar ini budia ini yes dia Ketua Stasi Santa Teresa Salutete Pak aku peranduk ke Eko tapet entar milan Tabe ako kita sorana sangat dari pate Pak Arapuan Rampotongkon Pak Makdoko masola Pak Arapuan Pak Tusola atau napa patu dari lagi toding marorungi pangamirate tanda butunna ia matu keluarga Haji Masram yang may salutete palopo mempatulah ko Mama Anna keluarga Mama Eka salutete mempatulah ko Mama Anna keluarga Marcelina Salamba Kendari mempatulah ko Papa Naluki keluarga Tepen Salamba Diomai Maluku mempatulah ko Ma Anna keluarga ne Yudi salutete palopo mempatulah ko Ma Anna keluarga Nek Nurul salutete palopo mempatulah ko Ma Anna Bapak Repi palopo mempatulah ko Bapak Luki Bapak Asen Karasik mempatulah ko Bapak Luki Nenek Restu Suaya mempatulah ko Tanta Bokko Nenek Restu Suaya mempatu lako Nenek Jane batu Mama Rita sitaruna Papa Yosri Wandula mempatu lako Nek Wanda sitaruna Joni Karasik mempatu lako Papa Naluki sitaruna Mak Elin Kalosi mempatu lako Tio tarik para pemilik pila ko siluk pemilik kendaraan putulio matade la kita ni bisinasan ya te la ki pamale la dura mona tong aparenta Bapak anggota DPRD
Tanah Toraja, Bapak Arang sampai turnya. Pak Camat Sula Kirenan. Ini 3 pet. Sini. Iya. Kapolres Sula Kirenan. Iya. Korang di Sula Kirenan. Kung kapal na mga start na. Ketua BPL seorang anggotanya. Ketua oleh mga kilena. Anggotanya. Tabi din nandiyo to yung aming halangi 1852. Then keluar lagas una bidan desa. Ada dua tuh bidan desa. Kapal pengusu ayah. Kalau lagang buka tangkai, kalau apa kampung Kairo, kepala kampung Kairo Selatan ya.